Arakonaiteasu rogueru PM ñane reta hérava Paraguay táva Sabina Secuasuvicia. Távaniko hekove heju'úva upe jatopa umi u'u ojekuaaguasúiva itekove ojepurúva táva oñepohu'ãmbýva. Checherera Blanco Ortigosa ha'eténiko Ateneogua peteĩ ha'avy primer año cheinunguéra ha'e Liz Elena Adriana romoñe'ẽta peẽme ykua Kajonegua ojepuruva'ekue og̃uahẽrõguare Jesuitakuéra Paraguáipe jaikuaave hag̃ua roñomongetáta hogar Quereguando. Vamos a ir la hogar de Moya. O servía con los vecinos, uno oye ujaguaja, otro oye yaguao. Porque mala no llega contaminada. La propietaria de algún lugar era doña Alejandra Díaz. Pe añemon que tape coro hoy me hag̃ua raka'e iñepyrũmbýpe omoĩ hikuái yvyrape o yvyrapu'ã avei ijatypya'e ha hetave hag̃ua upe ykuápe oñepyrũrõguare ohoy'u hag̃ua tapicha guaranikuéra oĩva upe reducción ja'éa chupe aty ojeguereko'akue ou guive pa'i Lorenzana oñepyrũra pe ñande táva. Oĩ yvyramata guasu umi urunde'y ho'ávakue ymahe ajagueru upeahe ha'ekuéra oforma ojapo hag̃ua la pared, la cajón y profundidad de más o menos de 80 centímetros. Ojo yvyvývoto. Acá pe urunde'y ha'ekuéra colocar los 4 ombollados yohe ohejápe mbytépe peteĩ diámetro de 2 por 2 pe. Upea ombojo'ajýipe urunde'y o calza ha'ekuéra onkastra ojohe katu hag̃uáicha ani la y operde